General Headquarters Mizoram UPC Atanga thukan don kaushan hauti shatur poi mailo ngai thlang u Mizoram Sarkar malakna in Directorate of Social Welfare chuan Hulhliap short station tarkal tlanga ruilo ngai a enkol mek khorzo to te chu enkol zui ngai le vil zui ngai ani awangin chung kwa kaushan le khotlang tan mi changkai ani theina tur kong ko hmuwa pui anma mo na kaushan sang sang te malak pui turin min Ngenna mahni in rin tok na le mi zinga in thashung lo le ngam zo ka hanom zui theinan le ngol an veina atanga an chhuah hlen theina na pui chunzom an mamo hlea chumi ani awang chuan General Headquarters Mizoram UPC chuan Social Welfare Department min Ngenna hi angai poi mo hlea tlang sang sanga kaushan hote Hulhliap short stay center atanga chhuak kan member an chuan lo ngai ven zuya rongbol na lam hoya theitop chhuah lo kwangkwa zui turin kaushan hote angene Mizoram Sarkar chuan Hulhliap short stay center atanga chhuak te tan hian follow up le counseling pek chunzom atumba ka after care le skilling ezon na atana thiam thil in zirtirna August ni khatsang ni somni panga atang hian kalpui atuma heng hi atul angle amamo te lo ngei ven pui turin kaushan hote min ngen ngal ani